Livingston Juba Liga. Počeo je i prvi derbi u ovoj seriji polufinala play-offa za košarkaše i odmah na početku prva lična greška Veselina Petrovića. Ovaj derbi vode Dragoslav Ljuca i Ilija Belošević, delegat je Miodrag Marjanović. Ovo je prvi faul koji je načinio Veselin Petrović u borbi za ovu loptu. Petorka Crvena zvezda, Radmanović, Stanović, Topalović, Lukovski i Bolić. Možda i najjača petorka Crvene zvezde u ovom momentu. Na drugoj strani Partizan također u svojoj najjačoj petorci koja je bila i najzaslužnija za osvajanje kupa pre nekoliko dana u Leskovcu. To su 8 Marković, 13 Radošević, 7 Čubrilo, 9 Revičević i 5 Veselin Petrović koji, verovali ili ne, čuva Topalovića. Evo i ove Stanojevića, sigurno pojačanje za Crvenu zvezdu u ovom trenutku. Radmanović, nema trojke, lične grane, Markovića, Veselina Petrovića i Radoševića, verovatno. Pogađa Bolić i dovodi zvezdu u vodstvo 2:0. Prema tome, bekovi kod Partizana, možda centri i krilni centri kod Crvene zvezde. Vidjet ćemo da li će nešto od toga biti istina i šta će pred. Ponovo za zvezdu. Bolić za 3. Trojka za Bolića. Bolić, Radmanović, Topalović i trojka za Topalovića. Kuriozan stav Crvene zvezde. Petrović za Markovića. Marković i evo trojku za Crno-bele. Marković je pred Crvene zvezde. Lukovski. Evo Stanojevića, prilika za zakušavanje. Prvi povedak Jove Stanojevića. 10-3. Vodstvo Crvene zvezde, odlična igra. Ide i dalje Marković. Čubrilo za 3. I Crno-beli su sada u igri. I lepo zakucavanje Borisa Dejčevića. 10-10, egal. Evo još jednom. Lepa, vrlo lepa akcija. Topalović koristi svoju visinu. Peti njegov poen. Po 5 poena Bolić i Topalović kod Crvene zvezde. Lukovski. Lepo je prošao Radoševića. Prvi pogodak Dragana Lukovskog. Člana reprezentacije Jugoslavije. Nekadašnji košarkaša Partizana. Za 3. Nema trojke. Hvata Čubrilo. I pogađa u zvučnu grešku. Radmanović. Lepo je prošao Radmanović. Ovo je njegov prvi pogodak. Vidjeli ste njegove lične podatke. A evo još jednom sjajan ulaz. Radmanović 2:07. 3:1 kontra. Bolić na drugi oruk. 7. poen Zlatka Bolić. Radmanović, nešto kasnije o njegovom protivniku, o Nenadu Trajkoviću. Lukovski pogađa trojku. 5. poen Dragana Lukovskog, Zvezda raspoložena. Radmanović, sjajan u odbrani, prilika za Bolića. Kontra za Zvezdu. 9. poen Zlatka Bolića, on je najefikasniji kod Crvene zvezde. I 25-17, osjetnija prednost za Crvenu zvezdu. 8 minuta i 20 sekundi do kraja prvog poluvremena. Evo još jednom zakucavanje Zlatka Bolića. Đokić. Čanak. Čanak za Čubrila, Čubrilo iz daljine i trojka. Trojka za i jedni drugi i dalje. Topalović, Bolić za 3. Treća, tačnije druga prilika. Topalović, Radmanović. Odlična asistencija, Tica, prvi njegov pogodak. Sjajna asistencija i za Zvezdu. Opet su koristili onaj promašaj, nema faula. Tica ostiže 4. poen. I sada Zvezda ima prednost od 9 poena, 31-22, 6 minuta 35 sekundi. Do kraja prvog dela možda je ovo bio faul Bolić. Sjajna blokada Radmanovića. 6 minuta 11 sekundi do kraja prvog poluvremena. Pogledajte još jednom. Radmanović je pratio. Odlično u posljednju. Sjajna blokada Tice. Bolić je ipak izbacio loptu aut. Sjajna blokada Vladimira Tice. Rešenje u posljednju Veselina Petrovića. Tice iz Partizana. To koristi sada Bolić. Bolić i sjajna blokada Zlatka Bolića. Njegov 13. poen. 33-24 vodi
Crvena zvezda. Izmena kod crno-belih. Čanak, Zvezda igra čoveka u 6.25. Čanak koristi svoj prepoznatljiv ulaz i pogađa. Četvrti njegov poen. Ines poena. Lukovski. Nema rampe, ali zato 7. poen Dragana Lukovskog. Ponovo 9 razlike za gost. Čanak, sjajan ulaz. I pogodak Nenada Čanka. 7. njegov poen. Već sam upozorio da je on nadu. Lukovski. Za 3. Preko Čanka. Trojka za Crvenu zvezdu. 10. poen Dragana Lukovskog. Čini mi se da je odbrana crno-belih podvojke od toga. Varda. Jak duel, snažan duel. Varda pogađa. Sjajna finta šuta. Podigao čak dvojicu zvezdinih centara. I prvi pogodak. Dakle, važno. Pogledajte to još jednom. Skočili su i Tica i Topalović. Pokušao Radmanović da pokrije leđe od ispred njihovu grešku. Međutim, Varda je bio precizan. Minut i po do kraja prvog dela. Rakočević još nije šutirao. Topalović za 2. Hvata Đokić. Prilika za Partizan. 5 razlike je i dalje za Zvezdu. Čanak. Čanak, teška pozicija. Čanak ponovo. I lepa rampa. Ide do kraja. Hvata Čanak. Čanak. Teška pozicija, ali pogodio je. 9 pojena ukupno, toliko ima i Čubrilo. Čanak je najzaslužniji, zato što je Partizan posle onih minus 9, sada na samo minus 3. 10 sekundi do kraja. Lukovski će igrati 1-1 sa Radoševićem. Lukovski, završnica prvog dela. Lukovski i da vidimo ko je načinio faul. Ukoliko baš hoćete budete stručnjaci, malo opuštanje u samoj završnici posle poraza od Hemofarma, kada se znalo da neće moći da uđu u trku sa Podgoričanima za prvu poziciju. Oni su se opustili i potom su odgledala 3 poraza za redom. Počelo drugo poluvreme, 40-37 vodi Crvena zvezda. Zvezda u petorci, Bošković, evo ga po prvi put na metu s brojem 4. Varda je načinio ličnu grešku. Đokić. Radošević je na drugoj strani. Čanak sam na trojici. Nije se odlučio na šut. Čanak. Precizan igra do ovakvih situacija. On je vodeći kod crno-belih po broju postignuti poena. 11 ima ukupno. 9 Čubrilo, 8 Raičević. Na drugoj strani 13 Bolić, 10 Lukovski. Poen prednosti za Zvezdu. Lukovski. Stanojević. Bošković. Sada sjajan šuterski deo Crvene zvezde. Stanojević. Da vidimo priznak pogodak, kaže sudija Belošević. Đokić je zabeležio drugu ličnu grešku. Još 7 sekundi za ovaj napad. Radošević. Vrlo hrabro do kraja. Radošević. Ovo je njegov 4. poen. Evo, pogledajte još jednom. Lukovski, Radmanović za 3, trojka za Crvenu zvezdu. 7. poen Vladimira Radmanovića, njegova prva trojka, 3 od 1, ima šut van 6.25 i 6 razlike ponovo za goste. Mnogi su istakli da je prvi duel u ovoj seriji najbitniji, međutim neki kažu da je treći, to barem misle treneri ova dva tima. Čanak nema povod. Partizan u prilici da dođe u vođstvo. Čanak. Radošević. Dojca. 7. poen Miroslava Radoševića. Crno-beli vode. 49-47. Rekao da je Zvezda imala na beleže svaki trenutak na ovoj utakmici. Marković. 7. poen Dragana Marković. I da su Partizanovi navijači na nogama. Raičević kada loptu. 10. poen Borisa Raičevića. Partizan u seriji, čini mi se, od 12 ili 14-0. Nisam video kolika je serija crno-belih. 12-0 ima Partizan i evo, 53-46, novi timeout. Da, 3-2, Čanak, Petrović, pogodak. Prvi pogodak Veselina Petrovića, 55-47. Sada je Zvezda u knockdownu kao Partizan u prvom poluvremenu. Da vidimo šta Zvezda ima da ponudi kao odgovor. Da li će se crveno-beli vratiti u igru? Lukovski, 14-0 za Partizan. U seriji, naravno, nema trojke. Topalović i on promašuje. I lopta za Zvezdu. 2-3, opet zona, Radošević i trojka za Partizan. 10. poen Miroslava Radoševića, sada su crno-beli.
Partizan ima 7-0 u posljednjih minut 10. Znači Zvezda posle one serije od 14-2. Partizana opet je stala. Topalović je sada to prekinuo. 8. poen Zvezdinog kapitena. Ide sada Zvezda. 5-3. Lukovski i greška u koracima. Vidio je to sudija Ljuca. Sami Rakočević. Evo Rakočevića. Njegove pozicije. I evo prvog pogotka za nekadašnjeg Zvezdinog kapitena. Prvi koš Igora Rakočevića. Vidjeli ste situaciju pre nekoliko minuta kad se izgubljen Čanak. Još 3 sekunde. Čubrilo za Radoševića. Kapiten za trojku. 15 sekundi pogađa 3 poena. 13. poen Radošević. Ipak greši. I Stanojević. Lepovedak Jove Stanojevića i lična greška dosuđena Borisu Raičeviću. 8. poen Jove Stanovića. Pogledajte, sjajna saradnja centara Crvene Zvezde. Asistencija Topalovića i pogodak kada je kasnio je u bloku Radmanović i 11. poen Aleksandra Čubrila. Prvi njegov koš u drugom polovremenu. Sjajno se snašao Čubrilo, ali zakasnio je Radmanović, vidjeli ste. Stanojević sjajno se oslobodio i zakucao. Sjajan potez Jove Stanovića, njegovih 10 poena. 67-57. Vodi Partizan. Sada Zvezdin deo navijača se probudio. Đokić. Radošević. Partizan je već 2 puta ove sezone imao period igre kada zaspi i kada već misli da sve gotovo. Međutim, Raičević postiže svoj 12 preko 10 poena. Topalović za 3, ne ipak za Stanojevića. Faul u napadu. Faul u napadu Jove Stanojevića. 5. lična greška. Postojao je lakat. Miruje sudija Ljuca, igrače Zvezde koji su na klupi i trenera Karadžića do te lopte nije uspeo. Rakočević na drugoj strani, opet njegove pozicije i pogađa. 4. poen Igora Rakočevića, 69-62. 7 razlike ponovo za Partizan, 6 minuta i 10 sekundi do kraja ovog duela i time-out je zatražio Nenad Tajković, trener crno-beli. 2-3, sjajna finta Lukovskog, ali i Ramp plus 12 i sada na plus 5. Zvezda od plus 9 na minus 12 i sada na minus 5. Trojka za Crvenu Zvezdu. Lukovski. 17. njegov poen. 4 minuta i 7 sekundi do kraja utakmice. Koš prednosti za Partizan. Sve je ponovo otvoreno. Sada je Zvezda u seriji od 7-0. Radošević. Nema trojke. Klapa Topalović. Kakav uzbudni meč. Ide Rakočević. I biva fauliran. Petrović. Sam je Radošević. Pokušava da vrati trojku i uspjeva! Uspjeva! Kapiten crno-beli. 16. njegov poen. Pa ljudi, ovo je zaista sjajna košarka. Ali pritom je Varda načinio faul. 4. lična greška. Ide Rakočević. Do kraja! 10. poen Igora Rakočevića. Poen prednosti za Partizan poslije 2 minuta. Velika uzbuđena u Pioniru. Petrović. Đokića zove Trajković, ubacit će ga u igru, hoće sigurno playmakera. Petrović sa loptom. Petrović i dalje. Čanak. Još 12 sekundi za ovaj napad. Radošević. Radošević. I pogleda kapitena. Pogleda kapitena Partizana, to je 18. poen Miroslava Radoševića. Sada Zvezda ima odgovor Lukovski. Ide Lukovski i pogađa. To je 19. poen Zvezdinog pleja. Čanak prešao je već pola Zvezdine odbrane. Brzo je Partizan prešao u fazu napada. Čanak i dalje. Jedna greška će ovdje odlučiti. 1 poen, 1 koš, 1 prodor. Vidjet ćemo. Đokić. Đokić i Rakočević. 9 sekundi do kraja ovog napada. 7. 35 do kraja. Đokić ide. Radošević. Nema trojke. Hvata Rakočević. Koš prednosti je za Partizan. 24 sekunde do kraja. Kakva drama. Da vidimo, svi su na nogama u Pioniru. Rakočević i dalje. Zvezda će možda ići na trojku. Radmanović. Ne. Topalović, kapiten za 3 poena, nema trojke.
hvata Čanak, 6 sekundi, niko od Zvezdinih košarkaša ne napada da pravi faul. Đokić sa loptom, sekund, kraj, 77-75. Pa nadam se da će sve utakmice biti ovakve, da ćemo gledati svih 5 duela ovako zanimljivih, pa neka pobedi na kraju ko je bolji. Prvi meč pripada crno-belima. Neizvesno, nadam se, kao i prvi duel, a Zvezda će verovatno pokušati da iskoristi centarske prednosti, da sačuva Stanojevića, da napravi što manje penala. Partizan sa druge strane verovatno da će koristiti svoje šuterske sposobnosti, svojih dobrih bekova, koji u prvoj utakmici se u većem delu baš i nisu proslavili. Uglavnom, to je ono što možemo očekivati, vidjet ćemo šta će pokazati zaista ovaj meč. Petrović je promašio prvi put, međutim lopta za Radoševića, novih 30 sekundi za Partizan. Radošević, znači trener Trajković ponovo bez Đokića na mestu pleja, Veselin Petrović će igrati jedinicu. S druge strane Zvezda u proverenom sastavu na trojici, Radmanović, to će biti interesantno. Pogađa Radošević, igrač od koga se crveno-beli najviše plaše u ovom play-offu, rekli su da je on dostigao pravu formu kada je to za njegov klub bilo najpotrebnije. 3-1 brza kontra, Polić, lepo urađeno, završava sve to Lukov Marković. I prvi pogodak Dragana Markovića, brza kontra Partizana. Sada su crno-beli iskoristili grešku svog protivnika. Evo još jednom, završnica kontra Dragana Markovića. Raičević i ovu Stanovića. Lukovski, trojka za Crvenu Zvezdu. 5. poen Dragana Lukovskog, prva njegova trojka. Čini mi se da je Partizan ponovo napravio istu grešku kao iz većeg dela. U Partizan, inače nekada član mlade reprezentacije, dosta igrača članovi mlade juniorske kaderske reprezentacije Jugoslavije, skoro svi iz jednog i drugog tima. Topalović, ponovo Veselin Petrović čuva Topalovića. Radmanović, Lukovski, lepo se snašao, možda je bio i faul, među sankcionisan je svaki kontakt. Petrović za Raičevića, zakucavanje centra crno-belih, njegov prvi pogodak na ovoj utakmici, nekadašnji igrač Radničkog, pre toga bio u Sutjesku. Radmanović na drugoj strani, Stanojević ipak, trojica košarkaša Partizana, Stanojević pogađa u zvučnu grešku, čini mi se, da li Raičevića ili Čubrila, vidjet ćemo. Aleksandar Čubrilo je načinio prvu ličnu grešku, a ovo je prvi pogodak i Joveta. I odmah kao se Topalović nije želeo da rano uđe u probleme sa ličnim greškama. Međutim, Bolić iz velike daljine, trojka za Zvezdu. Prva trojka Zlatka Bolića, polejte sa preko 7,5 metara sigurno. 3. Vidjet ćemo šta će doneti ta alternativna zonska odbrana, koja može se razbije šutom ili ovakvim ulozima Dragana Lukovskog. 7. njegov poen. Evo lopta za Radoševića. Radošević prolazi vrlo lepo kroz čitavu odbranu Crvene Zvezde i beleži u igri za Stanojevića. Lak posao za Zvezdanog centra. 5. poen i ove Stanojevića. Vidjeli mnogo njega. Čubrilo iz velike daljine, trojka za Partizan. 5. poen, druga trojka za crno-bele. Rekao da od njegove igre može dosta toga da zavisi na ovoj utakmici. Lukovski iz velike daljine, nema trojke, hvata Raičević. Đokić ponovo, sam. Ovoga puta uspela. Lukovski, Rakočević na drugoj strani, Bošković, trojka za Crvenu Zvezdu. Prvi pogodak Gorana Boškovića. Rakočević ispred njega. Petrović do kraja. Lep pogodak. Petrović, Varda. Lagan posao za Ratka Važno, njegov 4. poen. Teško ga je zaustaviti ako se razigne Stanojevića. Ponovo Stanojević. Nema faula, nije Đokić. Varda ponovo. Opet 4. poen. Rekord za Partizan. Pressing Lagan vrše košarkaša Zvezde. Zaustavljaju pritom bekove Partizana. Gubi loptu Čanak. Evo preznog Čanka, sada Lukovski. Opet 4-2 kontra. Bošković. Da vidimo da li će Zvezda kazniti ovo. Lukovski i povedak. 12. njegov poen. Odlična asistencija. Varda se sjajno otvara, a ovom prilikom Jovo Stanović kod
Dugo nije imao kontakt sa loptom, iako igra dosta vremena. Topalović ume da pogodi, trojka za Zvezdu. 7. poen Željka Topalović. 3-2, dosta kontra za Crvenu Zvezdu. Rakočević, koš za Rakočevića. Prvi pogodak igra Rakočevića, Zvezda koristi svoje kontra. Karadžić mora da baci u igru svoje najveće adute. Želi prednost pred kraj. 4 razlike za Đokić. Čanak u svom prepoznatljivom ulazu. Prvi njegov pogodak. Još 10 sekundi za ovaj napad. Rakočević preko Varde pogađa. 5. njegov poen. Možda igrač koji ima najbolji skok šut iz driblinga u našoj zemlji. Pogledajte. Možda je bio i faul u ovom. Đokić čeka blok Varde. Varda za 3, trojka za Partizan. 13. poen Ratka Varda, njegova prva trojka, vratio je Topalovićevu trojku. Što se centara tiče, Vardino je ovo. Vidjet ćemo. Lukovski za 2, nema koša. Jesatijević i nema povodka, lična greška Ratka Varde. Lukovski, Stanojević, jajna rampa Ratka Varde. 4 razlike za Partizan. I dalje, Radošević zaustavio se na vreme izgleda. Đokić sada sa loptom, Bolić ispred njega. Varda i zakucavanje centra Crno-Beli koji nastavlja sa svojom serijom, njegovih 16 poena. Opet Varda se razigrao, sjajna. Čanak. Čuva ga vrlo čusto Topalović. Sada Đokić ponovo, Bolić je pored njega, opet 2-2. Čanak, Petrović, Đokić, na trojci Đokić i ipak nema trojke, hvata Topalović. Prilika za brz napad Zvezde. Radmanović, on pokušava za 3 poena i pogađa. Prvi pogodak Vladimir Radošević. Čanak i pogađa Nenad Čanak uz ličnu grešku, čini mi se i ove Stanojevića. Petrović, sada on pokušava i pogađa trojku. Desnoj strani Rakočević za 3. Trojka za Zvezdu. 8. poen Igora Rakočevića, njegova prva trojka, pogledajte njegov skok šut. Rekoh, jedan od najboljih u Jugoslaviji, sigurno. Iz punog driblinga, iz punog zaleta može Rakočević. Radošević, vrlo lep solo potez kapitana Partizana. Ima Zvezda više i u prvom duelu Zvezda imala više grešaka. Pogađa Stanojević, 12 poena, sada se izjednačilo sa Đokića. Đokić za Petrovića, sjajna rampa, međutim uz zadršku pogađa Veseli Petrović. Ovo je gotovo nemoguće, za ovo morate da imate jake ramene ruke. Vidite asistenciju, pogledajte rampu i pogodak u posljednjem trenutku. Rakočević za 3, pogađa trojku Rakočević. 11 njegovih poena, njegova druga uzastopna trojka. Čanak, Varda, lako protiv Radmanovića koji ima 4 penala, nije smio da ga dira. Blistava partija centra Partizana. Petrović, Čanak, pogađa Čanak. 7. poen Nenada Čanka. Zvezda je bacila sve svoje karte na šut. Za sada Varda i vidjeli ste Petrović su najbolji. Ponovo presjeca napad Crvene Zvezde i pogađa zakucavanje Raičević. To je uradio u prvoj utakmici i tada je Partizan krenuo onu seriju. Sada Čanak lako prolazi pored Topalovića. 9. poen Nenada Čanka. 12 razlike za Partizan, najveća prednost. Crno-Beli su u prvoj utakmici imali plus 13 postavljen. Topalović, Rakočević, trojka za Zvezdu. Posle 4 pokušaja zvezdnih košarkaša. 14. poen Igora Rakočevića, njegova treća uzastopna trojka. 60 se znači nije povredio, dok se naravno ne ohlade. Stanojević pogađa. 15 poena za Zvezdinog centra. 69. Čanak. Petrović za 3. Trojka za Partizan.
16. poen Veselina Petrovića u pravo vreme, čini mi se, po njegov tim. Postigao je trojku i 9 razlike ponovo za Partizan. Bošković. Njegovi solo prodori. 7. njegov poen. Sami na drugoj strani Marković. Ali Petrović pogađa trojku. Neverovatan je Veselin Petrović. 6 poena u prvom, 13 u drugom, ukupno 19. Druga njegova trojka. Čovek koji drži Partizan u igri. Stanojević. Ugočević. Najveća prednost je bila 12 poena za Partizan. Čanak. Tačnije Čubrilo. Marković za 3. On pogađa trojku. 5. poen Dragana Markovića. Crno-beli ne dozvoljavaju Zvezdi da se vrati u igru, da se vrati u rezultatski egal. Vidjet ćemo. Petrović. I zakucava Boris Levićević uz ličnu grešku. I to petu Dragana Lukovskog. Na klupi gde se nalaze rezervni košarkaši Partizana. To je bio i faul Levićevića, međutim hvata loptu Čubrilo ide do kraja i pogađa. Neverovatno šta je sada dozvolila Crvena Zvezda. Čubrilo je odradio solo partituru, pogledajte. Ovo je tek pola posla. Bošković je načinio drugu ličnu grešku, a Čubrilo 7. poen. Neshvatljive greške u završnici ove utakmice Crvene Zvezde. Partizan očigledno ima više iskustva. Treća lična greška, pogledajte još jednom, sjajna rampa. Nesportski je. Vodi Partizan, Polić pokušava da stigne. I pogađa. Serija Partizana koji sada i dalje ima prednost. Čubrilo, sjajan Čubrilo, asistencija, lepa rampa. Sjajna rampa, međutim pogrešio Radmanović. Kakvi potez u pioniru. Marković, Radošević, Čubrilo za 3, trojka. 12. poen Aleksandra Čubrila, njegova druga trojka. Bez promašaja, van 6. Odličan Polić u odbrani. Polić je ukrao loptu, prilika za Boškovića. Sjajno zakucavanje. 11. poen Gorana Boškovića. Da li Zvezda može da se vrati u 2 minuta i 20 sekundi koliko je ostalo do kraja? Košarka je ovo, sve je moguće. Đoki. Ipak Čubrilo baca kontru Vujaniću. Ide Vujanić, pogađa. Njegov prvi koš. Ilijevski u igri od maločas. Ušao umjesto Radoševića. 16. i eventualno 21. aprila. 5. duel bi bio eventualno 23. Bošković, velike daljine. Ponovo nema trojke. Hvata Vujanić i pogađa. Pogađa Miloš Vujanić, njegov 4. poen. 7 sekundi do kraja. Polić će pokušati iz velike daljine. Promašuje Vujanić. Pokušava za 3 poena Vujanić i pogađa. Pogađa Miloš Vujanić, njegova prva trojka na ovoj utakmici, 8. poen i završena je utakmica 91. Samo da vidimo 83, čini mi se su sudije priznale ovaj pogodak. 91-83, čini mi se. Uglavnom, to sada nije bilo bitno toliko, evo, jeste ispeljeno je sada u ovom momentu na semaforu. 91-83, pobjeda Partizana, crno-beli vode 2-0 i nalaze se pred set-match-potom. Koleginica Radošević prvo sa trenerom Stevanom Karadžićem. Dakle, Crvena Zvezda jedno završila je na posljednjem mjestu, iz kupa je ispala, a evo sada se bori za prvu pobedu u polufinalu u susretu sa Partizanom. Utakmica je počela. Jestra pod košem, još jednom i lopta za crno-bele. Marković. Veselin Petrović, za koga sam već rekao, u drugoj utakmici pre 2 dana u ponedjeljak, izvanredan. Niko nije mogao iz Crvene Zvezde bolje partije pruža u dresu crno-belih. Napad Crvene Zvezde, Goran Bošković, prva trojka na večerašnjoj utakmici. Jovo Stanojević, veliku je borbu vodio Jovo Stanojević i njegovi prvi poeni. Centar Crvene Zvezde, 23-godišnji Jovo Stanojević, poentirao je, pritom je i napravljen prekršaj na Jovi Stanojevića. Evo pogledajte duel Jove Stanojevića i Borisa Raičevića. Lična greška. Petrović, Lukovski, prekršaj Lukovskog, ne treba da se
žeste igrači na samom početku ovog trećeg omeravanja snaga. Sve će proteći u najboljem redu. Skočili su i sa jedne i sa druge klupe i Partizanovi i Zvezdini rezervni igrači, da tako kažem, duel Veselina Petrovića i Dragana Lukovskog. Sve je proteklo u najboljem redu. Evo Rakočevića, Jovo Stanojević, uz njega je Raičević, Jovo Stanojević i poeni Stanojevića. 5. poen Jove Stanojevića, 8:0 vodstvo Crvene zvezde. Odličan početak crveno-belih u trećem. Rakočević, Bošković, Topalović, Jovo Stanojević, još jednom pod košem i još jedan poen, 7. Jove Stanojevića. Timeout za ekipu Partizana zatražio je trener Nenad Trajković. Vodstvo Crvene zvezde 10:0. Ide Rakočević i šut Rakočevića i pobeda Rakočevića. Prvi poen Igora Rakočevića. 12:0 vodi Crvena zvezda. Đokić. Radošević, van linije 6:25 i prva trojka za Partizan. Strelac, junak prve utakmice, jedan od najboljih pojedinaca u ekipi Crvene zvezde. Goran Bošković ne zadrži i postiže svoj 5. poen. Pogledajte, još jednom dobru asistenciju Željka Topalovića i Goran Bošković pored 2 metra i 14 centimetra visokog i Crvena zvezda. Još jednom Đokić za trojku i još jednom trojka Đokića. Stanojević, Kolić, Bošković. 12,5 minuta do kraja. Jovo Stanojević, neuhvatljiv je Jovo Stanojević večeras. Njegov 10. poen. Vrlo dobra igra celokupne petorke Crvene zvezde. Topalović i šut i pogodak, prvi poen je bio Marković. Kubrilo i zaključavanje, njegovi prvi poeni večeras. Vrlo lepo, vjerujem, vidjet ćemo to još jednom. Prvi poen, evo ponovljene akcije usporenog snimka prodora i ulaza iskoristi napad košarkaša Crvene zvezde. Ovamo Marković je primio loptu i pogodak Markovića. Prvi poeni 3:1, ali na trenutak toga je pogrešio Rakočević, ali je to sve završio svojim 6. poenom. 25-16-9 razlike za Crvenu zvezdu. Evo na trenutak koji je iskočila lopta i uspeo je Đokić, pogrešio je Čanak i sada kompletna petorka Crvene zvezde i zakucavanje Jove Stanojevića. 13. poen Jove Stanojevića i timeout koji je zatražio trener Partizana Nenad Trajković. Đokić, Radošević, Kubrilo, Đokić još jednom, njegova pozicija za šut za trojku i treća trojka Đokića, najefikasnijeg igrača. Traje Đokić, da li će pokušati još jednom prema... Ne, promašio je, ali se najbolje snašao Marković i postigao je svoj čas. Vidimo ko će sada biti bolji, uspešniji. U sredinu je bio Goran Bošković i napravljen novi prekršaj crno-belih, tačnije to je Aleksandar Čubrilo. 4. prekršaj Aleksandar Čubrilo i nema kud Nenad Trajković, nego mora... Bolić, Stanojević i pogodak Stanojevića. 15. poen Jove Stanojevića i sigurno minut i po do kraja prvih 20 minuta igre. Najbolje poluvreme Crvene zvezde u ovoj sezoni. Napad Partizana. Rakočević i elegantan skok šut Rakočevića i njegov 8. poen. 50-24, 26 razlike za Crvenu zvezdu. Poluvremena završeno je zasluženim visokim vodstvom košarkaša Crvene zvezde. 50-25. Rakočević.
preko Varde, pogađa za 2 poena Rakočević, 10. poen Igora Rakočevića. Sve su to Partizana kome je sad oduzeta lopta, Zlatko Bolić u brzoj kontri, pogodak Bolića, 5. poen Zlatka Bolića. 5. poen Zlatka Bolića. Htio sam da vam kažem petorku Partizana u drugom poluvremenu. Đokić koji sada ima 6 poena, interesantno svih 6 sa linije slobodnih bacanja, ali odličan u skoku. I prva trojka Vlade Radmanovića. Njegov 9. poen. Neoprezan je bio Zlatko Bolić, brz Dragan Marković i njegov 6. poen. 100% učinak Dragana Markovića u šutu za 2 poena, da vidimo još jednom. 20. napad košarkaša Partizana, do sada Crvena zvezda bolja rezultatski, 57-29 u skoku, 20:12 za Crvenu zvezdu, odlična blokada u odbrani Crvene zvezde koja je ne prolazi. 29. Marković. Lep poen Dragan 11 u nastavku utakmice. Evo Čanka pod košem zvezde, njegov osvijek Đokića, Čanka i Varde. Evo Markovića, šut Markovića i 2 poena Dragana Markovića, ukupno njegovih 10 poena. On je sad drugi po efikasnosti u Partizanu, najefikasniji Đokić sa 11-39. Vladimir Đokić, nova trojka za Partizan, 5. trojka za Partizan. Beli Radošević je postigao samo 5 poena u posljednjoj utakmici, 13 pogodaka Radoševića. Evo još jednom Jovo Stanojević, njegov 19. poen, kada se Jovo Stanojević izborio trenutno razliku 20 poena, 63-43, šutira i pogađa Rakočević. Prva trojka Igora Rakočevića, njegov 13. poen, 4. trojka košarkaša Crvene zvezde, jednu više postigli su crno-beli. 66-43, vodi Crvena zvezda, 8 minuta. Kako se odvija situacija, brza kontra preko Boškovića, njegov 20. poen, egzibicija Crvene zvezde. Po svoj prilici gledat ćemo i 4. susret koji je na programu za 2 dana, tačnije 21. Novi minut odmora, novi time-out. Poveo sa 1:0, taj susret je rešio u svoju korist. Evo Đokića, da pogledamo još jednom. Đokić je vrlo smiren, koncentrisan. Je bio Rakočević, akcija koju završava Čanak. 11 poena Nenada Čanka, pogodaka za Crvenu zvezdu. Zlatko Bolić u duelu sa Đokićem još 2 sekunde i završava Zlatko Bolić svojim 8. poenom akciju do samoga kraja, do posljednjeg sekunda predviđenog za napad. Svojih 20 i više godina igrao također, bio prvotimac Crvene zvezde. Pogodak mladog Vlade Ilijevskog, njegov 3. poen, prvi iz igre. 74-54, 20 razlike za Crvenu zvezdu, 4,5 minuta do kraja. Rakočević. Šut Rakočevića i pogađa Rakočević. To su njegove pozicije, 11 ovoga puta, izvinjavam se, Rakočević je bio strelac, ukupno njegovih 15 poena. 15 poena Rakočevića, 76-54, 22 razlike za Crvenu zvezdu i do kraja utakmice. Rakočević i prekršaj Čanka. Prvi igrač koji će zbog 5 prekršaja morati da napusti igru, to je Nenad Čank. Crvena zvezda vodi 81-59. I Radmanović, novi poeni za Crvenu zvezdu, oduševljenje u Pioniru, 11. poen Radmanovića. Nije važno što je to 11. poen Radmanovića, nego način na koji je postigao Radmanović poene. Oduševili su publiku. Na drugoj strani prekršaj igrača Crvene zvezde. Biće dodatno slobodno bacanje za Markovića. Da pogledamo još jednom. Lopta je bila kod Rakočevića koji je odlično asistirao Radmanoviću. I Radmanović je za Radmanović 2:1. Silovito
ovaj napad, njegov 13. poen. Ovo su potezi, ovo su poeni, ovo su akcije koje dovode na tribine košarkaških dvorana publiku. Međutim, onaj deo publike, pristalica Partizana, u posljednjih 2-3 minuta napustili su savladala ekipu Hemofarma u trećoj utakmici danas popodne. Savladan je Hemofarm u Vršcu 76-67, a kažem u petak možda Crvena zvezda ima priliku da svojom drugom pobedom izbori i petu utakmicu. Ne računa u odsudnim i tekako važnim trenucima i u jednoj i u drugoj ekipi da se iskaži derbiju i još jednom Radmanović koji beleži svojom igrom, svojom egzibicijom, svojim potezima, svojim koševima završnicu ovoga susreta. 15. poen Radovanovića i dodatno Radmanovića, izvinjavam se, i dodatno slobodno bacanje za Vladimira Radmanovića. Njegov 16. poen. Loptu mlad je, nećemo mu zameriti što je pogrešio. Još jednom Radmanović i pogodak Radmanovića. 18. poen Radmanovića, junak treće utakmice i prve pobjede košarkaša Crvene zvezde. Sada sigurno možemo da konstatujemo je mladi 20-godišnji Vladimir Radmanović iz redova Crvene zvezde. Marković, šut Markovića i pogodak Markovića, najefikasnijeg u Partizanu. 21 poen, 90-66, 24 razlike za Crvenu zvezdu. Evo sa loptom Cvetić, sada se i on kao malo pre Ilijevski spetljao, a na drugoj strani poentirao je Marković, njegov 23. poen. 90-68, 22 razlike, šut Vujanića i kraj polufinala košarkaškog play-offa. Crvena zvezda je rešila u svoju korist, pobedila je rezultat 90-68. Četvrta utakmica igra se za 2 dana na ovom istom terenu ovdje u Beogradskom Pioniru, 21. u petak. Partizan posle treće utakmice u pobedama vodi sa 2:1 za ulazak u finale, gde je već jedan finalista poznat, a to je državni prvak Budućnost. Jednoj od večerašnja 2 protivnika potrebna je pobeda potrebno je 3 pobede. Znači, Partizan je bliži uspehu. Vidjet ćemo šta će biti u četvrtoj utakmici, u četvrtom odmeravanju snaga između Crvene zvezde i Partizana u petak. Večeras Crvena zvezda je u play-offu, u polufinalu, postigla svoju prvu pobedu, savladala je Partizan 90-68. Najefikasniji Podilog je osvojio Ligu šampiona, Ligu Evrope, prvaci su klubski prvaci Evrope, prema tome to je nekadašnje strane naše klubske košarke, a ovo je sadašnjica. Počela je utakmica, Partizan u napadu, Zvezda pravi faul na početku druge utakmice, sjajna saradnja Deka, Crno-Beli i Ratka Vazde, asistencija Đokića, koji je igru, ukazana mu je pomoć. Jefratijević ima otvoren put ka košu, pogodak Jefratijevića. Odlično je reagovao Nikola Jefratijević, pre svega sjajno se izborio za poziciju pod košem Crno-Beli. Evo Dragana Lukovskog. Za 3. Prva trojka za Crvenu zvezdu. 5-2 vodi domaći tim. Đokić. Mjesto za jedno 500-600 gledalaca. Bošković, jajna finta šuta, još jedno, Bošković za 3 poena, nova trojka za Crvenu zvezdu. Čanak, otvoreno je put ka košu, Čanak i pogađa. Četvrti njegov poen. Vrlo bitno je ko će ostvariti više skokova, naravno. Đokić, Čanak i on pokušava za 3 poena i pogađa. 7. poen Nenada Čanka. Nema faula u napadu, pogađa kapitan Zvezde. Znači, skoro nije oko 6000 posmatrača. Vazda pogađa trojku. 6. njegov poen. Prva njegova trojka, druga za Partizan. Sada su za Lukovskog. Stanojević. Odlična kombinacija Crvene zvezde i pogađa Jovo Stanojević. Njegov prvi pogodak. Posle duže vremena Zvezda postiže koš. Ide Rakočević do kraja. Prvi koš Igora Rakočevića.
prilika za Radoševića, 4-2 kontra za crno-bele, Marković ide i pogađa. Marković za Čubrila, Čubrilo za 3, da. 7. poen Čubrila. Ali o tom potom, vidjet ćemo Marković. Marković pogađa iz teške pozicije uz ličnu grešku Nikole Jestratijevića. Još 10 sekundi za ovaj napad. Radmanović za Jestratijevića i promašio je čisto zakucavanje Jestratijević. Sada ide Radošević. Zvezda bez koncentracije u ovom delu meča. Radošević. Radošević za Čubrila. Čubrilo za Petrovića. Nema trojke. Na kraju Rakočević. Ipak beži mu lopta. Evo Borisa Rejčevića. Na drugoj strani je Marković. Marković, sjajna finta šuta. Marković. Njegov 9. poen. Beskovski, brz napad Zvezde. Bolić. Lepo je isfintirao Markovića. I Bolić postiže svoj prvi koš. Očigledno da su doktori učinili sve. Evo pokušaj i pogodak Ratka Varde. Njegov 8. poen iz dosta teške. Čanak pogađa iz teške situacije. 17. poen Nenada Čanka. Najbolji igra crno-belih do sada. A izgleda tako da mu puls ne... Radmanović. Teška situacija, pogodio Radmanović. Treći njegov poen, lepo se snašao. Varda nije želeo da pravi faul. 7. Lukovski. Lepa kombinacija, solo prodaj u stvari Dragana Lukovskog. Njegov 11. poen. Koš, prilika za Zvezdu da smanji prednost. 3-1 kontra. Lukovski ide i pogađa. 13. poen Dragana Lukovskog, verovatno je vreme za time-out. Vratila se Zvezda u igru. Kakva trojka Nenada Čanka. 20. njegov poen kada se Zvezda privela. Važda i ovo Stanojević. Varda, Čanak, bacio je tu loptu, međutim ima mnogo sreće Čanak na ovoj utakmici. Nije šutirao, baš sam dobro rekao, bacio Stanojević, Bošković, laki poen za Zvezdu. 11. poen Gorana Boškovića, 13. ima Lukovski, 11 Bošković, novi aut, međutim sada kontra za Partizan, ide Čanak i pogađa, 24. njegov poen. Bošković, Stanojević, Varda, dobar za trenutak, na drugoj strani je Bolić sam. Bošković za 3, trojka za Zvezdu. Probudilo je ovo navijače Crvene Zvezde. 14. poen Gorana Boškovića, njegova treća trojka, on je najefikasniji u Zvezdi. 3 razlike za Partizan, pa vidimo da li crno-beli imaju odgovor. 10:40 do kraja. Probudili se sada Zvezdini navijači. Čeka se Radošević u ovom napadu, evo Radoševića, čuva ga Lukovski. Radošević za Čanka, lepa kombinacija, vrlo lepa kombinacija, 20. Međutim, jedna lasta ne čini proleće u tom meču. Sjajna kombinacija Zvezde i pogađa Radmanović uz ličnu grešku Aleksandra Čubrila. Sada i Čubrilo ima 4 penala. 7. poen Vladimira Radmanovića, Zvezda se potpuno vratila u igru. Sada Zvezdina kontra, ide Lukovski i pogađa, izjednačenje. 15. poen Dragana Lukovskog, nešto malo manje od 10 minuta do kraja meča, 54-54 i novi time-out koji je zatražio trener Partizana Nenad Trajković, što je njegov drugi time-out u drugom poluvremenu. Mašuje, Zvezda koristi greške protivnika, slično kao u drugoj utakmici, ali sada su obrnute uloge. Radmanović pogađa trojku. Sve sada polazi od ruke Crvenoj Zvezdi, 11. poen, prva trojka Vladimira Radmanovića, 57-54 vodi Crvena Zvezda, koja je napravila u posljednjih 2 minuta seriju 8-0. Marković, i dalje Marković, i ličnu grešku je načinio u psihičkoj prednosti, međutim, vidjet ćemo ko će imati veću koncentraciju. Lukovski ide i pogađa, nezaustavljiv je Dragan Lukovski, njegov 17. poen. Sada Petrović predvodi novi napad crno-beli. 59-56. Zvezda je napravila preokret. Partizan vodi 2-1. Radošević ide do kraja, pogađa uz ličnu grešku Zlatka Bolića. Bolić ima sada
Na drugoj strani Radmanović sam. Partizan je u zoni, 2-3. Stanojević, dobro se izborio Jovo Stanojević. Njegov 5. poen. 61. Petrović, hvata loptu Radmanović, prilika za Zvezdu, 4-2. Lukovski i pogađa. 19. poen Dragana Lukovskog, vodi sada Zvezda, 63-61. Petrović je načinio početničku grešku. Bošković. I pogodak Boškovića, odličnu grešku Ratka Vazde. Njegov 5. faul. Možda je ovo i prelomni moment utakmice. Bošković postiže svoj 16. poen, imaće dodatno slobodno bacanje. 65-61, 5 minuta i 34 sekunde do kraja ovog meča. Dodatno slobodno bacanje za Boškovića u članak. Neverovatno. Radmanović se dokopao i postigao pogodak. 13. poen Vladimira Radmanovića, 67-61. Vidjet ćemo da li je ova Zvezdina prednost nedostižna. Da li je na pomolu 2-2 i 5. meč. Još ima dosta stigra. 5 minuta i 15 sekundi. Ponovo Zvezda pravi seriju 8-0. Đokić, Marković, pokušava za 3. Pogađa trojku. 14. pogodak Dragana Markovića. Bošković. Bošković pokušava i pogađa trojku. Ponovo radi Zvezdin šut. 19. poen Boškovića, njegova 4. Petrović, Đokić, kombinacija Pekova. Sjajna blokada Radmanovića. Fantastična rampa Vladimira Radmanovića. Novi napad za Partizan. Pogledajte. Rekao sam da skače, zaista fantastično. Radošević, čuva ga Rakočević i to vrlo dobro za sada. Radošević je ipak pronašao rupu. I postigao tek svoj 4. poen. I to sa 4 poena. Lopta za Stanojevića. Stanojević. Lagano Stanojević izlazi na kraj sa Nenadom Čankom. 8. njegov poen. Jovo Stanojević održava prednost za Zvezdu. Nedelije koja će večeras pomoći svom timu da evo u ovoj sezoni ipak napravi kakav takav uspeh i da se plasira u finale. Na drugoj strani osvajač kupa Jugoslavije ove godine, tačnije tim koji je branio kup Jugoslavije od prošle sezone, Partizan, evo vidite i Verne Grobare, tu je Partizanova zastava, domaćinje ekipa Partizana u ovoj utakmici i Crno-Beli će učiniti sve da odu u finale i da se bore čak i za drugi trofej, što bi bio izuzetan uspeh za ovaj tim eventualno u ovoj sezoni. Prema tome, sve je spremno za 135. večernji derbi između Partizana i Crvene Zvezde, a do sada od 134 utakmice 65 puta je pobedio Partizan, 64 puta Crvena Zvezda, 5 utakmica. Trenera Karadžića je na klupi. Na drugoj strani Đokić, Petrović, Čubrilo, Dejčević, Radošević. Znači, Čubrilo na četvorci, da ima veći izbor centara, ali koncentracija će sigurno biti najvažnija. Zvezda ima psihološku prednost jer je od 2-0 za Partizan došao do 2-2. Lična greška na Jersatijeviću i sada nesportski potez. Jersatijević je šutnuo od Čubrila. Pogledajte još jednom. Žestok faul Aleksandra Čubrila, dobio je prvu ličnu grešku. Međutim, u nastavku niste to vidjeli. Čubrilo je zakačio nogom u prolazu Čubrila. Prema tome, varnice od početka meča, sada i rasprava na terenu, očigledno velika nervoza. Velika nervoza, tu je Lukovski, tu je Polić, nema potrebe za ovim stvarima. Đokić ima raspravu s Jersatijevićem, uglavnom i jedni drugi vrlo nervozni, veliki je ulog. Naravno, put u finale nema potrebe za ovim. Ipak je malo čas Veselinu Petroviću dosuđen faul umesto Čubrila. Ja sam pogrešno video, vidjeli ste vi to na usprednom snimku da je Čubrilo faulirao. Očigledno da je faul bio ranije. Očigledno da je faul bio ranije i da je samo u nastavku Čubrilo zaustavio onako Jersatijević, onda to menja situaciju u potpunosti. Uglavnom, Jersatijević je pogodio prvi, a i drugi put. Nervoza na početku časke, na početku meča. To može također da bude presudno, vidjet ćemo koji tim se bolje snađe. Vredi očekivati zaista mušku, čvrstu i borbu na ivici faula, zaista. Čubrilo sa loptom. Ispred njega Topalović, Đokić.
Raičević umjesto Varde u prvoj petorci, greši Đokić. Loptu osvaja Jeftafijević. Ide Zvezda, tačnije Lukovski. Može biti presudno i ako neki tim povede na početku utakmice, Veličevo miriše na takmicu. Đokić, trojka za Crnogale. Prvi pogodak za Partizan, 3-2, vodi domaći tim. Lukovski. Bolić. Zvezdu je bolje služio šut u većini utakmica u ovoj seriji. Topalović. Nema pogotka, hvata Radošević. Dobro Raičević ogradio Topalovića, prilika za Radoševića i Lukovski je načinio faul. Za Partizan, pogledajte šut iz igre, 1 od 3, Crnobeli, Zvezda 0-3. Radošević, ovo je njegov prvi pogodak. 7-6 vodi Partizan, rezultatska klackalica na samom početku meča. Lukovski predvodi novi napad za Zvezdu. Lukovski dalje. I evo pogotka za Zvezdu iz igre. Četvrti poen playmakera crveno-belih. 8-7 vodi Crvena Zvezda. U toku je 5. minut prvog poluvremena. Čubrilo. Topalović iz njega. Čubrilo koristi visinu i pogađa. Dakle, kada kreći brzinu, oprostite. Nešto je viši Topalović, to je samo 1 cm, ali Čubrilo je brži znatno. Prvi pogodak krila Partizana i lična greška nekih drugih. Jeftafijević pogađa za 2 poena. Bio je povređen, dosta je proveo van igre, bio 3 nedelje na odmoru. Vratio se, zatim povredio koleno, bio na jednoj utakmici u ovom polufinalu, ali vratio se, što je vrlo bitno za Crvenu Zvezdu, naravno. I lična greška u napadu, Rakovaka, Lukovski, Đokić ispod Lukovskog, duel 2 pleja. Povratna za Topalovića, Bolić iz velike daljine i prva trojka za Zvezdu. Prva trojka za Zlatka Bolića, pogledajte još jednom, preko 7 metara sigurno. I evo prve trojke za Zvezdu. 10 vode gosti. Varda i lična greška Jeftafijevića. Lepa kombinacija. Bolić ide. Nema pogotka za tada Ipičku, dosta sreće Zlatko Bolić. Učinilo mi se da će ta lopta izaći, međutim, pogledajte još jednom. Bolić je ušao, ali plašio se da ne načini faul u napadu. Pogodio. Čubrilo, još jedno Partizan pokušava da puta pogađa za 3 poena. 6. poen Aleksandra Čubrila. 15-15, ponovo izjednačenje. Druga trojka za Partizan, jedno ima Đokić, jedno Čubrilo. Bošković. Bolić na drugoj strani. Lukovski, ispred njega je Đokić. I jedni i drugi čovek odbrani, nema znači prebacivanje na zonu. Topalović, Bolić, Jeftafijević, pravi sebi poziciju, nema pogotka. Hvata Bošković, promašuje, ali je pripričen. Bolić iz velike daljine ponovo. Mnogo je hteo, ali hvata Stanojević, ovako postiže svoj 5. poen. Ofanzivni skok Zvezde u ovim trenucima, čini mi se da je najzaslužniji za 3 poena prednosti za goste. Đokić. Đokić i dalje. Šanak. Varda. Pobegla mu lopta. Krade Lukovski. Ide Lukovski. I faul u napadu. Čist faul u napadu. Prilika za Partizan. Marković. Marković ide do kraja i pogađa. Treći poen Dragana Markovića. I time-out je zatražila Zvezda, Partizan vodi 35-33. Bolić se dobro izborio za poziciju, sjajan solo prodor Bolića. Pa ovo je nevjerovatno. Šta je sada uradio Vince Carson Radmanović? Fantastičan potez. 36-36, Šanak. Vince Radmanović. Vidjeli ste to možda ovih dana na nekoj drugoj televiziji, ali ipak sam ja to u jednom prenosu prvi rekao. Sjajan sada i Čanak. Njegov 7. poen. Odlično je obišao Stanojevića koji je načinio prvu ličnu grešku. Pogledajte još jednom.
tu je došlo do faula. I Čanak pogađa, dodatno slobodno bacanje, bit će pogodak Radmanovića. Polić je bio u sjajnom solo prodoru, promašio direkt Radmanovića. Fantastično, zaista. Pravi NBA potez. Momak koji ima potencijala, rekao sam i to kakvog potencijala. Evo još jednom. Vladimir Vinc Radmanović. 39-36 je za Partizan. Zasluženo vodstvo, međutim je u početku drugog poluvremena na parketu su Radošević, Marković, Čubrilo, Čanak i Veselin Petrović koji će igrati na poziciji broj 1. Čanak sa loptom, Petrović, lep potez, međutim neefikasno do kraja, promašuje Stanojević, tačnije hvata Stanojević, oprostite, ali se dobro snalazi i Čubrilo je sada načinio ličnu grešku. Čanak, lepo se oslobodio Jove Stanojevića i pogodio je sjajna solo akcija Nenada Čanka. Prvi igrač na utakmici koji stiže do 10. poena. Radmanović. Bolić pa Rakočević. Bolić. Lopta za Stanojevića. Kakve lične igre. Petrović. Igrač 1-1 sa Bolićem. Petrović. I pogađa. Teško ga je zaustaviti. Vrlo je jak. Peti njegov poen. Ostao je Radmanović na 20 sekundi za ovaj napad. Marković igra protiv Rakočevića. Marković pogađa. Njegov peti poen. Peti poen Markovića. 47-36. Vodstvo crno-belih. 16 minuta i Osmović. Radmanović. Za Esratijevića. Sjajan potez. Lepa akcija, 6. poen Nikole Jesratijevića. Vrlo lepa asistencija Radmanovića. Evo pogledajte. Ali bez zakucavanja. 8 razlike za Partizan. Da li se Zvezda vraća u igru? Đokić. Petrović pokušava za 3 poena, promašuje čitav koš. Lukovski. Možda je bilo vreme za time-out. Čanak pravi faul. Čanak je opet Lukovski Čanak. Druga lična greška Nenada Čanka i kao Radmanović sa loptom. Ide do kraja i pogađa. Vrlo je snažan Vladimir Radmanović. Crno-beli ne mogu da ga zaustave u ovakvim ulazima, očigledno, i sada je 6 razlike za Partizan. 4 su mu godine. Nekada je bio član naše mlade reprezentacije. I drugi put nema pogotka, hvata Đokić uz dosta problema. Varda i Đokić se nisu snašli, poklonili su loptu Crvenoj Zvezdi. Lukovski. Pogađa. Njegov 8. poen. Sjajan rolling, pogledajte. Odlično se snašao Lukovski. I Zvezda se vratila u igru. 48-44. 12 minuta do kraja. Đokić, Čubrilo za Radoševića. Trojka za kapitana Partizana. 9. poen Radošević. Lukovskog čuva Čubrilo i Čubrilo krade loptu. Prilika za Čubrila. Pogodak. 11. poen Aleksandra Čubrila. 54-44, 10 razlike za Partizan, 10-06 do kraja. Ima još mnogo da se igra. Ništa još nije rešeno, mada je Čubrilo sada bio fantastičan. Pogledajte još jednom. Sjajno je upravo loptu Lukovskom. Skoristio svoje duge ruke i zatim vrlo brzo prešao i pogodio. A u nastavku još nije iskoristila bonus. Lukovski, Bošković, beži mu lopta. Stanojević ipak 5 sekundi. Stanojević pogađa. Sjajno se snašao. Njegov 10. poen. Čubrilo, pa Varda, pa Đokić. Čanak. Čuva ga Radmanović. Čubrilo. Čanak, sjajan potez. 14 poena za Nenada Čanka. Već sam vas upozorio na početku utakmice da je bio najbolji igrač Partizana. Koliko već znate dugo vremena. Čak je jedini član reprezentacije Jugoslavije iz ova dva tima. Stanojević. 12. poen.
Igra se koš za koš u ovim trenucima. Veselin Petrović. Za Markovića. Marković. Nema trojke. Pogodak Čanka iz odbojke. Šta je sada učinio Nenad Čanak? Lukovski. Radmanović mu traži loptu. 6,5 minuta do kraja. Lukovski. Bolić. Bolić, Radmanović. Veselin Petrović krade loptu. Kontra za Partizan. Marković. Njegov 7. poen. Jajan Petrović u odbrani. Pogledajte to još jednom. Nesebičan u završnici. Lepo je upostio svog saigrača. Đokić. Čubrilo. Za 3. Trojka za Čubrila. 14. njegov poen. Druga njegova trojka. Lukovski sa loptom. Ide do kraja. Biva fauliran. Nema potrebe za čarkama. Ponovo rekao sam da su i jedni i drugi vrlo nervozni. Trebalo bi da se smire jedni i drugi. Nema potrebe za ovakvim faulovima i za ovakvim čarkama. Đokić. Đokić, pogodak. 8. njegov poen, to je bio polukorog levom rukom. Dosta teško za jednog beka. Bolić. Varda izbacuje loptu aut. 23 sekunde do kraja ovog napada. Lukovski pokušava vratiti Zvezdu u život i uspeva. Zaspao je Đokić u odbrani, to je prva trojka Dragana Lukovskog. Njegov 14. poen. 7. Đokić. Đokić za Vardu. Centar crno-belih u sendviču. Još jednom, međutim na kraju Radmanović. Rakočević u igri. Ide Bošković. Bolić, sam na trojici. Da! Vraća se Zvezda u igru. 9. poen Zlatka Bolića, njegova druga trojka. Pogledajte još jednom. 4 minuta i 10 sekundi do kraja meča. 4 razlike za Partizan, pao je Čubrilo. Čini mi se da je dobio udarac. Bilo je to kolenom u koleno, verovatno. Time out novi. 65-61 vodi Partizan. Radmanović. Lukovski. Tačnije oprosto Lukovski na klupi. Ovo je Rakočević. I baca loptu out. Htio da napomenem da je Lukovski tu, Zvezda bi igrala sigurno bolje. Međutim, zato sam i rekao Lukovskog, ali pogrešio Rakočević, nije se razumio sa Radmanovićem i bacio loptu out. 2 minuta i 10 sekundi do kraja. 6-0 ima Zvezda u posljednjih 2:47. Ali Partizan i dalje vodi. 65-61. Čanak. Ide protiv Tice. Čanak. Rampa Tice, ali faul. Čini mi se da je lična greška bila i ranije. Do Partizana ostaje na 16 poena. Još jednom Čanak. 17. njegov poen. 66-61. 5 razlike. Rakočević sa loptom. Da vidimo ko će u finale. Drama u Pioniru. Tica. Bošković ume da povodi za 3 poena. Ne da mu Veselin Petrović da šutira. Stanojević igra protiv Ratka Važde i nema povodka Radmanović. Sjajna rampa! Ratka Važde, ali faul. Lična greška, da vidimo da li je to 5. faul centra crno-belih. Pokazale su sudije da je to njegov 5. penal. Pogledajte. Sjajna rampa, ali kontakt telom. Sudije su okarakterisale kao 5. faul. Trajković sada ubacuje sa brojem 11 Bojka Mladenova. Momak visok 2,10, ali svega 19 godina. Očigledno Raičević ne može da igra. Očigledno da centar Partizana ne može. Radmanović. 9 poena do sada. Kada je najvažnije za njegov tim, on je promašio. Ostaje na 9 poena. Zvezda dosta promašenih slobodnih bacanja u drugom poluvremenu. I drugi put promašio Radmanović, hvata Mladenov. Đokić, Marković je sam u kontri. 4-1, Čanak. I lična greška
66-61, 2 slobodna bacanja za Nenada Čanka. Pogledajte još jednom kontru. Možda i ovo kontra za finale, međutim još dosta ima se igra. Čanak je krenuo hrabro i jako do kraja. Zvezda. Stanojević. Za Radmanovića. Radmanović. Nema trojke. Hvata Bošković. Mladenov. Bošković. Pogodak. 7. poen Gorana Boškovića. Minut 0-3 do kraja. Sada da ima Partizan šta ima u svojim rukama. Marković. 3 poena prednosti za crno-bele. U sličnoj situaciji bila Zvezda prošlu utakmicu, ali dobila meč na kraju. Čanak. Idu crno-beli na njega, čuva ga Tica. Čanak. Čanak. Nema koša. Hvata Tica. Rakočević. 40 sekundi do kraja. Zvezda može da izjednači. Prava drama u Pioniru. Ovako nešto samo mogu da urade već srednjivali. Da vidimo. Rakočević. Đokić hvata loptu. Neverovatno. Kakva greška Rakočevića. Čanak pada sa loptom. I ličnu grešku pravi Bošković. Rakočević nervozan zbog ovoga. Ali imaće Zvezda još jedan napad. Čanak možda može da reši ovu utakmicu. 3 puta je promašio za redom. Pre toga je imao 1 od 2 slobodna bacanja. I sada je pogodio. 18. njegov poen. Da vidimo šta će raditi Zvezda. 20 sekundi do kraja. Čeka dugo Rakočević. Zvezdi treba trojka. Da vidimo. Ide Rakočević. Faulira ga Đokić. Đokić je načinio ličnu grešku u 6. Četvrti poen Igora Rakočevića. Da vidimo šta će raditi posle Partizan. Da li će Zvezda ići na brz faul. Rakočević još jednom. Ovoga puta promašuje. Hvata Radmanović. I Mladenov je načinio faul. 3 razlike. 67-64. 14 sekundi do kraja meča. Vojko Mladenov je napravio faul. To je mladi momak, ima 2 metra i 10 cm, ali 19 godina. Ima bugarsko i jugoslovensko državljanstvo. Klanja ga sada Marković koji će se boriti za loptu. Rajičević je očigledno povređen iz onog prvog polovremena, ne može da igra u nastavku, a Partizanu bi tekako došao sada dobro Boris Rajičević. Pogađa Radmanović, 10. njegov poen. 14 sekundi do kraja. Da vidimo sada šta će učiniti Radmanović drugog puta. 10 poena Radmanovića i nema koša. Hvata Stanojević, nema pogotka. Bošković i faul. Pa samo pokazuju faulove sudije. Bila je borba za loptu, međutim pokazuju da je ovo treća lična greška Veselina Petrovića. Njegov treći faul. Nema pogotka. 9 sekundi do kraja. Drama, drama, drama. Još jednom Bošković. I opet lopta nije htjela u koš. I sada napad za Partizan. Neverovatno šta su promašili košarkaši Crvene Zvezde ponovo. Hvata Petrović loptu i faulira ga Rakočević. 5 sekundi do kraja. Da vidimo. Još jedno Veselin Petrović. 67-65. Vodi Partizan. Petrović. Nema pogotka. Hvata Radmanović. 5 sekundi. 3 sekunde. Radmanović. Bošković. 15. Partizan ide u finale! Partizan ide u finale! 67-65! Kakva greška Crvene Zvezde! Imali su šansu da eventualno trojkom dođu do prednosti, da čak eventualno dvojku pogodi Bošković i da Zvezda dođe do produžetka. Međutim, ostaje 67-65. Partizan je u finalu. Potpuno zasluženo crno-beli odlaze u finale. Imali su šansu i posle 2 meča, posle prve 2 utakmice da idu u finale. Međutim, Zvezda ih je onemogućila u tome, napravila seriju od 2-0 i pobedila u 2 utakmice. Međutim, Partizan je sada trijumfovao. Sačekat ćemo za koji trenutak koleginicu Svetlanu Radošević sa izjavama trenera dok slave košarkaši Partizana. Međutim, i Zvezda da je pobedila bilo bi potpuno zasluženo. Sada ćemo prvo da čujemo trenera Crvene Zvezde Stevana Karadžića. Dakle, utakmica neizvesna do samog kraja. Da li vas se možda iznenadilo što je trener Trajković dugo vremena igrao bez centra? Pa nije me iznenadilo iz razloga zato što nije imao centre. Rajičević se
povredio, tako da je bio osuđen da čuva Vardu. To nije bilo iznenađenje. Partizan je bio u prvom poluvremenu bolji, međutim u drugom poluvremenu smo opet bili blizu preokreta. Promašili su u zadnja 2 minuta 8 slobodnih bacanja i nema što da tražimo. Partizan zasluženo ide dalje. Znači, slobodna bacanja su na kraju odlučila, koncentracija. U zadnja 2 minuta 8 slobodnih bacanja, to je previše za ovakve utakmice. Hvala vam mnogo. Sada ćemo čuti i trenera pobjedničke ekipe Nenada Trajkovića i Nenada Čanka, prvo Čanak, prvo najbolji košarkaš sigurno ovog polufinala. Dakle, Nenad Čanak, iskoristili ste ne svojih 5 minuta danas, nego uopšte na svim susretima najbolji pojedinac. Da li je utakmica bila najteža od svih psihološki? Najteža utakmica, ako ne i u mojoj karijeri. Promašeni finali su posljedica premora obje ekipe. Krenuo na utakmicu, rekla mi je tata dobijaš jer ste u belim dresovima. Kad god ste u belim dobijate. Prema tome ja sam bio mrtav hladan, sam znao da će dobijem utakmicu. Mada i niste tako delovali, ali iako ste oba trenera govorili ste da nema iznenađenja, ipak ste iznenadili svog. Timberwolvesima.